د کمبونه کې د لګل پارێزەرên xwe rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan bang li Hêzên Sûriya Demokrat Hesedê kiribû ku di çareserkirina pirsgirêkên xwe de dûrî tundutujiyê kevin. Ev yek çi qas mumkîn e li welatekî wek Sûriyê. Ji bo şîrovekirina vê mijarê niha nivîskar û şîrovekarê siyasî Ehmed Qasim ji Tirkiye ji Stenbolê bimeraye dema te baş kekê Ehmed tu dibêjî ev banga Rêzdar Öcalan di vê demê de çi nameyek di pişte heye? Dem baş û dem hemî bîneran baş û silav û rêz. Bi rastî yanî ew konferansa parêzerê Abdullah Öcalan min şopand bi hûrîkî jî min tişekî di gotina Abdullah Öcalan da nedî yanî aynî nameya xwe 2013 dubare kir lê li gor rewşê nû û guhertinên nû çêbûnî wek hesed bi nav kir ku dibe bi Tirkiye re bi tundutûjî aleqedar nebe dibe bi diyalogê bê dibe bi nermî dibe bi hesasiyeta Tirkiye di hêla esayişî de yani wek yani qebûl bike rêzê lê bigire rahetî bide Tirkiye yani ew name bi min Abdullah Öcalan xwest rewşê biguhêre merhelê bi qonaqê biguhêre eger hesed bi Abdullah Öcalan bike û qendîl bê Abdullah Öcalan bike û Tirkiye jî bersivekê bide nameya Abdullah Öcalan ez dibêm wê rewş bê guhertin. Berê baş e mamoste yani her hal ev axaftin baş e yani diyalog û aştî her dem baş e lê di rewşeke wek Sûriyê de ku Hêzên Sûriya Demokrat Hesedê bi xwe jî di navbêra Tirkiye û Sûriyê de ne ev jî du aliyên dijberin di vî şerê demdirêjê vî welatî de eger Hesedê Tirkiye razî bike wê demê dibe rejîma Esed razî neke eger rejîmê razî bike dibe Tirkiye razî neke yani Hesedê çi qasa vê bangê dikare pêk bîne li ser erdê. Ana vaya Amerikana kane alîkar be divê meselê de Amerikan û Rûsya kanin alîkar bin ji bo vê krîzê navbera Hesed û Tirkiye da ji holê rakê eger wan neke yani krîz kurtir û girêka wê gelekî zehmet dibe yani yan Hesed xwe teslîma rejîmê Sûrî ke yan rûyî Tirkiye were şerekî ne bi tewazun navberê hêzên Hesed û Tirkiye da pêk were yani ew ne Amerîka razî ye ne Rûsya razî ye bibe ez dibêm wê gelekî alîkar bin berê jî Amerîka yani hewl dayî ji bo diyalog di navberê eyn peyedê û Tirkiye da çê bibe lê heta niha negîştî asteke ku erênî li ser bêkirin ji alî Tirkiye da. Em mesele yani ez dibêm ev jî di navberê car din ez tekezê li ser wê dikim di navberê Rûsya û Amerîka û Tirkiye da çareser dibe ew hezeb bixwe hazir e ku diyalogê bi Tirkiye re bike lê Tirkiye heta niha ne hazir e. Ev name di rewşekê de hatiye di rewşeke awarte taybet da ku anha AKP û CHP rarûyî hev tên piştî ku biryara dubare hilbijartinê navçeyê Stenbolê wê dubare be yani ew jî bi wê ve girêdayê ez dibêjim heta kinga hatta kijan astê Tirkiye wê bersiva nama Öcalan bide ew giring e wê Tirkiye bi erênî lê binêre ya na ew giring e lê Hesed bawer dikim hazir e ku diyalogê bi Tirkiye re vekê ji ber yani xelaseka Hesedê jî. Ji xwe mamoste te behsa ew dubareya hilbijartinên şaredariyê Stenbolê kir
تو دبیجی و بانگ راست پیوندی به وی هیا یعنی با اوای کی دن اف بانگ که دمکیه جبو تشتکی دمکی ل ناکوکیه که دمکی ناوینا هسته و ترکیه دا یانجی براستی بانگ که استراتژیه که اوجلان روز دا خوازه ویدی کی يعني از دبم اگر تركيا حتى برسبج بده بالشيواكي دمكي تركيا جي خلص نابي يعني مثلا برسا كردي بوي برسا جلكي جريند هندر تركيا دا وبوي كاغتك كو توازني يعني ترازي هندر تركيا دا يان رادقري يان خراب دكي يعني مثلا اسطنبول بو ازمونك ج تفایی هیلا را یعنی دنگ کردان کانه هیلا که بشکنه و هیلا که راکیج برویجی یعنی رکبری و تبلی دستلاتداریه هر دیجی مجبوری کردان آنها ایدینا نزیکی دوزا کردی ببن اگر نزیکی دوزا کردی نبن به شیواکی راست و جبوی چاره سریه یعنی او لهب كرني دمكي ازمونا 2013 جي هر لبرد شابانه يعني بشي و او نامه الوشي وشركي رودا لآلي كردستانه يعني انا جارك يدين از دبم اگر جارك يدين دمكي به باوري يدينا نامينه و هر یک بهلا كده هره بوجي جاردن ديسا حكومت برپرسياره و ده پیشی دا اکبه برپرسياره برسبا و بشیوک استراتیجی و بردوام بده و کشه مثلا کردی چاره سر بکه که ورقا کردی آنا کاغتا کردی کتی دست دجمنی کردانه یعنی بو ویجی او ورق دست دجمنی کردانه بمینه یعنی ترکی راجی خرابه یعنی ترکی آرامی نابینه ترکی و هلوشه اگر مثلا کردی دوا چرچوه رجلات نابین دا که آنها دکله بتفدا تركي دناف دا جبر مثلا كردية اصلا يعني اگر تركي چارسر بك تركي درشمه ذاتكوه دبه ايجا آليكي كو آليكار بجبو آشتي لرجلات الناوي چه ببه نكو آليكار بجبو تبلهوي چه ببه مثلا باشه که احمد کردا بگری دا ام دزانن کو هول وان دم داوود جی هول دبن کو هرمه کا نافچه کا آرام لباکور سوریه چه به شاندی امریکا ل ترکیه بو بری چند دمکه شاندکی وان لو دره بو جبو اخافتن لگل ترکان روس دست وان دو مسئله ده هيا تدبیجی پیوندی وان تشتین کدبن به اخافتنا رزار اوجلان هيا از باور دکم او هرما آرامی کو ترکا گوتیه کمن ده 2012 ده گوت هاول دا اون کام بو بکرا جبر ارینی لسر تنبو د آجی ناف دولتی را بوجی آنها جی ترکیه دخوازه ل ارینی دی سال لسرتنه نه امریکا قبول دکه و روسیا جی بشیواکی دین دخوازه ورگرینه یعنی بشیوای هفیمانا ادنه يعني اوجي چه نابه ترکا جوی قبول ناکن خواه يعني او پروژه نار سری پروژه شونی پروژه هر سری شونی کریز زیاده کورو کور بکن يعني چاره سری د چاره سری پسکریکا کردا ده نه چاره سری يعني ترکیه هر 3 کیلومتر د سینور سوری دا يعني او این کریز خرابتر دکه کورتر دکه کریزا سوری جی بخواه خراب دکه ما قای رژیم هیرو یان سبابه قبول بکه ترکیه وی بکه يعني خلق سوری قبول بکه انا روجلات فرات کناب لید کن نتنه کردن و مكونات الدن خلق سوري تيران بالتفاي قبول ناكن تركواري جبال تجربة عفرينة لبر جافانا يعني او كسي كود كابنيكي چطت كابنيكي نا دولت دستلات دارية دكي بلي كي احمد بحثا بيكاتيان لآلية روجلاتي چمي فريد دكي دزانن هسه دجي هوالبندية که جوان بيكاتيان بيكتي نتني كردن ريجيا كردان دناف دا باشا او دستلات دارن لي بکاتین دن هنه هر وقت آنی زمان تدبیجی اف بانگا اوجلان چاوه کاربه
اريكرنا هسد ورقره دمك اذا كنا همي كردن دناف هسد اذا بيكاتين دن هنا ورنجن لقال اوجلان ارينكن انا حسد بخواجي يعني بري اوجلان و نامه داخينه ولا حسد بخواجي دبي ام امادنه چارس يعني ديالوج تركاره بكن و توجيد ناف جناف خراكن هسه بود يعني هر وهولد ذي لتركيا قبولنا في حطنها جبال تركي هسه ذي ببهذه حسبينه بهذه قرد ذي بباككي دبينه ترورة شر دنابري وانو باككي يعني مثلا جي بهذا قريزاي يعني حتى كو اگر هريمكي ارام تشيبكي وتركي دور كبي يعني كيشة چارسر دبي باككي جولي رابي رانا به مثلا گیش کی مثلا کردی و گریدای اگر مثلا کردی نیز که ببه چارسری که جیرا ببینن چارسری بکن نه افشار دمینه و نه ابناکوکی دمینه و نه تندو توجید نابره کرده و ترکا دمینه باشه که احمد يعني هر حال افخال زلال بو او باواکی تایبت دبیجه برا خود دوری تندو تجیه خن تندو تجیجی نتنه ترکیه يعني و دمیدا قالوا تدبيجي اوجلان دخوازك كو هسد تندو تجي بالرجيم اسد رجينك اگر رجيم درباسي هريمين وان بو جخوا اوجلان ويجي دبيجي يعني اري نامك بالي تركي ود كجي بالي سوري كو وقت دبي پاراستني خاك تركيا وسوريا دبي به پاراستن يعني پارچبون چه نبه نه تركي نه سوري او بنرمي نيزكي هر دياجي ببه چه بشار اسد به چه دوار روزه به یعنی اوجلان آنها نماک آشتی در روجلات ناوی گیشی دا دده بر چافی خواه بوجی یعنی اوجلان آنها لدجی تندو توجی و لدجی شر به هر آوید سکنه او نما اوجلان بوی رنگیه یعنی نما 1013 هینا نمریه عینی او بس دوی نامه دا هنکی شروع کریه لگور دمه هناك شروع فكري عبد الله وجلان جواد دميضه جنود ان هذا دست الشر برداي ليه قنديل قبل ناكري دوم قنديل بايه وجلان ناكري يعني نيفي كري نيفي ناكري تشتب كيفي وان هاتي تشد ناكري هروها حكومات التركي جي ناكريه حكومات جي برسب نداي يعني نا قنديل نيزكي نما وجلان دبي وقت لازم ونجي تركيا برسما اوجلان دده به کارکی هاشتیانه ساله که 2 ساله کار کرن جبو او نما هاشتی 1013 به هفرا هنکی شوپاندن لی خویابو هر ده آلیجی به تکتیک نیزکی بونه نه به استراتیجی بو وجه الوشی بله نویسکار و شیروکار سیاسی احمد قاسم تجي تركيا بمرابي قال لك سباس سپاس